Dari satu majalah yang cukup ternama, aku lihat satu nona di sampul buka, nona yang cantik jelita, serasi dipandang mata. Siapa dia? Siapa namanya? Sepatu putih menghiasi kaki si nona, celana jeans menemani penampilannya. Acuh tapi bersahaja, dorire serasi dipandang mata, dorire. Siapa dia? Siapa namanya? Oh, astuti, tuti, tuti, nama si jelita. Oh, astuti, tuti, tuti, nama sang primadona. Oh, astuti, tuti, tuti, kau sungguh jelita. Oh, astuti, tuti, tuti, primadona, primadonaku. Tuti, tuti, prima donaku. Tuti, tuti, prima donaku. Prima dona. Aja dipateni di sini dong, aja dipateni di sini. Yang pan cerita, iya. Anak Arab, ya ceritanya Arab gitu dong. Iya. Arab, gue dolan di tempat dong, ning komplek pelacuran lah cara wong Jawa awe. Arab gue pan lembuk tong, gue pan lembuk Arab, gue pan lembuk tanah dong. Lah, kan gue duit saya ketok ya dong aja dong cerita, begitu. Nyong ngamar bayarnya pira? Jare wong wadone ngamar bayarnya 100 nih. 100 nyong udah duit mung saya ketok. Jare gue nyong udah duit mung saya ketok. Ada saya ketok berarti pucuk ketok, pucuknya bae nih. Jare kayak gue. Ucap wadone beli gile mong, duwe saya ketewu. Ya, jaluknya 100. Ya wis ari pucuk ketok kira papa, orang papa wis nyong saya ketewu. Blebu gue. Ami gue Arab tuan-tuan. Blebu di kamar kurung wadon pan bayar 50 jadi pucuk ketok orang papa. Ayo. Begitu, belum di kamar, di dalam udan gede, belum ngampar, cukur, blesek kabel, Lo aku nih, wong wadone ki jengkelan no, wong wadone jare, "Wih, dening jajine pucuk ketok ting blesek kabeh." Ya gue ceritane. Berarti bayarnya kudu penuh 100. Ora bisa, tetep bayarnya 50, ari kumpul jaluk 1 sing 50 jaluk ning bledek gitu.